lapho afinyela khona lo mbukiso lo nibingelelayo ummeli umfana kaShesi oyibiza ngomgedelo lapha emculweni ngiphethe inkabe yami la eceleni uTract Mfowazitha ukuyena ongithintela intamo
bafowethu nje siphilisana naye. Ngithi bafowethu anginazise-ke uMgidelo uwenzile isingile umfana nje usafika emculweni unenzela isingile ethi icala lomvelo. Ngakho-ke ngithe abantu akubashuthele beke bebone ukuthi uMgidelo kahle ubani uMgidelo masikhuluma uMgidelo suke sikhuluma ngomfana. So lo khuluma manje uyena uMgidelo ukuthi umfana ngapha enkandla Mahlatse Mnyama ngithembisa khona ngoba sengifikile emculweni usefikile umfana impela manje sazokhala isikhathi eside izolilana abantu abalindele ukhona umsebenzi uMgidelo abanenzela wona oyanibhanga ngoba kade evezile umfana usebenza kakhulu laphana e-studio esikhulu ekuthiwa i-JMP siphethe umfokanduku lapha uthini waphansi bekwele Diamond angisaqhaza kakhulu ngiyazi ukuthi udumo lwe-Diamond lenza njani ngizothandwa nje ukubonga bafowethu i-support eningileyo yona isingile yami ngoba ebesike yaphuma vele uthe manje ngishuthele i-video promo ukuthi ningibone imazi uMgidelo bonge kakhulu ngisho lakho mfethu ngangifakazela wayekhona kanqoqa bafana ngeyiqhwi yibo ngenamona eliphakele nezitha zamaqhaza zashaya isedwana hayi lezo mngana nami yiphomo ngisifana phansi le ntoshana umajazi amnyama bathe amsindana unethile umfana khula ntwana nami ngiyakuzwa mina nje ntombi simzungeza nogcizo mfana ngenkani